ꯁꯥꯅꯣꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯅꯦꯛꯇ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯁꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯝꯕ ꯁꯥꯅꯣꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯅꯦꯛꯇ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯁꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯝꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯊꯧꯅꯥ ꯈꯨꯠꯍꯩꯅ ꯁꯥꯒꯩ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯊꯧꯅꯥ ꯈꯨꯠꯍꯩꯅ ꯁꯥꯒꯩ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯈꯣꯏꯔꯤ ꯏꯔꯣꯜꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯈꯪ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯅ ꯏꯅꯥꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯈꯣꯏꯔꯤ ꯏꯔꯣꯜꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯈꯪ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯅ ꯏꯅꯥꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯃꯔꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯑꯋꯥ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯆꯩꯐꯨꯗ ꯃꯔꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯑꯋꯥ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯆꯩꯐꯨꯗ ꯆꯍꯤ 8 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯇ ꯃꯆꯣꯏ ꯃꯆꯣꯏ ꯆꯣꯏꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯔꯤ ꯈꯣꯏꯔꯤ ꯈꯣꯡꯂꯤꯅ ꯑꯗꯝꯄꯨꯔꯗ ꯄꯨꯟꯕꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯀꯥ ꯂꯥꯝꯃꯤꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯇꯣꯜ ꯂꯣꯝꯃꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯔꯤ ꯈꯣꯏꯔꯤ ꯈꯣꯡꯂꯤꯅ ꯑꯗꯝꯄꯨꯔꯗ ꯄꯨꯟꯕꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯀꯥ ꯂꯥꯝꯃꯤꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯇꯣꯜ ꯂꯣꯝꯃꯤꯗ ꯏꯄꯥ ꯏꯆꯥ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯎꯕꯗ ꯏꯄꯥ ꯏꯆꯥ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯎꯕꯗ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯏꯅꯣꯠ ꯍꯧꯋꯤꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯟꯈꯩ ꯂꯥꯜꯂꯤꯗ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯏꯅꯣꯠ ꯍꯧꯋꯤꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯟꯈꯩ ꯂꯥꯜꯂꯤꯗ ꯑꯃꯨ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯂꯪꯂꯤꯗ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯕꯍꯥꯟ ꯑꯜꯂꯥ ꯁꯣꯜꯂꯤꯗꯣ ꯃꯥꯁꯥ ꯑꯜꯂꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯂꯪꯂꯤꯗ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯕꯍꯥꯟ ꯑꯜꯂꯥ ꯁꯣꯜꯂꯤꯗꯣ ꯃꯥꯁꯥ ꯑꯜꯂꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯧꯒꯜ ꯉꯝꯖꯕ ꯅꯪꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯧꯒꯜ ꯉꯝꯖꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯂꯪꯂꯤꯁꯦ ꯁꯨꯔꯣꯜ ꯆꯥꯔꯣꯜ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯂꯪꯂꯤꯁꯦ ꯁꯨꯔꯣꯜ ꯆꯥꯔꯣꯜ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯄꯨꯟꯁꯦ ꯇꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯄꯨꯟꯁꯦ ꯇꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯊꯧꯅꯤꯁꯤꯇ ꯅꯤꯖꯁꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯄꯨꯗꯩ ꯗꯨꯋꯥ ꯁꯤꯇꯪ ꯇꯧꯖꯁꯤ ꯄꯤꯅ ꯍꯩꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯁꯠꯇꯥꯔ ꯁꯥꯖꯕꯝꯅ ꯏꯕꯅꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯗ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯈꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯊꯥꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯜꯂꯛꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯄꯨꯅꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯛ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛꯁꯤꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ वीडियो असी अमुकोकी मियेंग मखादा मणिपुरी मुस्लिम पांगल कम्युनिटी ऑफ बांग्लादेश नसिंदुना हौकिबा सही 2022 की दिसंबर 23 अमदी 25 दा नुमिनिनी चुपना बांग्लादेश की मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा आदमपुर कदिंगाउन दा लेबा जीके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की लंपाक ता पांगथोखिबा अहुम सुबा इंटरनेशनल पांगल कन्वेंशन अदुगी मपुंग ओइबा न्यूज कवर तौबिनबा चैनल असिदा अखन्नबा इनवाइट तौरकपगी मतुंगिना अखोगी पाउमीना थेंगनरकपा अमदी कन्वेंशन असिगी नुंगी वहनतोकसिंग मियाम दा शेयर तोजबनी चैनल असिगा कनागुम्बा ऑर्गेनाइजेशन अमतग मई लेनजदे इहान हानबदा कन्वेंशन असि कमदौना अमदी करम मतमदगी मरु हुलखिबनो हाइबदु नैनकिसि ngaligi matamda Bangladesh khakta natana Manipur gi mapanda pangal sing khundari haibasi history da leijarapasu history nainurudaba amadi thijaludabana hakthengna na khanglamde hiramasi matangda amadi convention kamdona lakhibano haina hangbada amuko ki president Singamayum Jalalna channel asida phongdorakpa wafam sing paudamjari mahagna haibadi president Jalalna class 4 tamlakpada lamdam tamkhraba Bangladesh pangal singna makoi gi mari mata sing unanabagi damakta masagi maramdamsu oiriba yaipo phogden da lakpa thenaki makoi sing du urubada mahaki thamoi दा पुनिंग नुंसीबा फावकी मतमदुदगी हौना जोजाइनना खुंदाख्रबा पांगल सिंग अमुक्तंग पुनसिननबो होनगनी हाइबगी एसेट पथाजबा थमोइदा ममी ताकी मतंगी खोंगचेट मतुंगिना कुमजा 2016 दा महागना अमुको की प्रेसिडेंट ओइरबा मतुंगदा नोंगमा बांग्लादेश मणिपुरी मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट कौबा लुप अमना सिंधुना बांग्लादेश की आदमपुर दा लेबा तेंताई गाउन रशीदुद्दीन हाई स्कूल दा मेरिटोरियस अवार्ड लांथोकपगी थौरम अमा पांगथोकपगी वीडियो अमा फेसबुक की खुथांगदा उबा फंकी थौरम अदुदा पांगल सिंगी कल्चर सैसक ओइरिबा मरी फट सकलक
ꯎꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯧꯂꯥꯅꯥ ꯁꯣꯐꯤꯛ ꯀꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦशꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯌꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯑब्दुल समद ओजा कमाल ओजा अब्दुल मतिन ओजा अनवर हुसैन बाबू ओजा शाहजुद्दीन अमदी ओजा सजाना सिंबा मियोय खरगा पाउ फाउननबा हायरकपदगी खुदक्ता पाउ फाउनदुना लमदम तामख्रबसु मोबाइलगी खुथांगदा नक्सिनबा ngamki नुमित खरनीगी मतुंगदा ओजा कयुम अमदी ओजा सलीमना चिंगबा मखोय मरी इंडियागी कोनुंग दिल्ली दा लाकनी अमदी मखोयबु मतेंग पांगबिननबा एसएम जलाल दा पाउ फोरकी जलाल मसारसु दिल्ली दा लेरिबा पांगल महिरोयसिंगदा पाउ पीबगा लोइनना महिरोय चनी मुगना मखोयबु दिल्ली एयरपोर्ट की वेलकम तौकी अमदी निंथीजना पीजे पिथक तौबीकी मतमदुदगी हौना बांग्लादेश पांगल सिंगे नक्सिनबा होरकी मखाताना मखोयगा पाउ फाउनरबा मतुंगदा कुमजा 2019 की मार्च मरीदा मणिपुरदगी मियोय मापन साबा डेलीगेट टीम अमा बांग्लादेश चटकी मफम अदु यौबदा मफमदुगी पांगल सिंगना माइथोंग मका लामजना अखोयगी इचिलिनाव सिंग लागली हाइबगी हराव तयामगा लोइनना चेंथोरक्तुना तराम तराम वोखिबदु उबदा मित्तगी पी ताकिबा खंगोगदे मखोयनी यौसिनबगा आदमपुर तेताइंग काउंड लेबा मणिपुरी कल्चरल कॉम्प्लेक्स लेके लोइनना मणिपुर की डेलीगेट सिंग अदो युम युम द पुदना सक्ताकी अमदी जामिन थंगमिनकी असुमना मतम खरा लेरबा मतुंगदा एसएम जलालना मालेमगी थाकता कन्वेंशन अमा पांगथोकनबगी वाहुदो हौदोकलदुना मसिगी मतांगदा कुपना खनरबा मतुंग सही अदुमकी हाइबदी कुमजा 2019 की मार्च 9 दा आदमपुर कदिनगांव दा लेबा जीके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की लंपाकता पुवारी का सगोनरगदबा अहानबा इंटरनेशनल पांगल कन्वेंशन पांगथोकी प्रोग्राम अदुदा बांग्लादेश की हॉबीगॉन्स एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ओइबा नूरुल इस्लाम ना थोइबा मिथुंगलेन अमुको की प्रेसिडेंट एसएम जलाल ना थोरमपु अमदी मणिपुर मुस्लिम वुमेन्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उमदो की प्रेसिडेंट अनवारी नूर जहान एडवोकेट रबी खान अदुगा मणिपुरी मुस्लिम पांगल कम्युनिटी ऑफ बांग्लादेश की चेयरमैन अब्दुल मतिन चिंगबा मसक नाइबा मियोइसिंगना अखनबा लेंबिरकपसिंग ओइदुना मालेमगी थाकता पांगथोकपा अहानबा पांगल कन्वेंशन मरु हुनकी लोइनना कन्वेंशन अदुदा थोंग कौब मैगजीन अमसु फोंकी कन्वेंशन लोरबा मतुंगदा पांगल सिंगी इपा इपु अथौबा सिंगी हौरकफम ओइरिबा तारफ तसु सतुना इपा इपु सिंग नहुना निसिंगी मैदिंगो गंभीर सिंगी कोनुंग ओइरंबा सिलेट की राजबरी दसु सटकी अमदी कदिंगाउंदगी खरा चटलगा लेबा रानी बाजार दसु सतुना निंगथौ मार्जेट की सादा नौदा सिंग उनबगा लोइनना निंगथौगी युम महागना पायरंबा थांग तेना सिंगबा येंखे लोइनना मणिपुरदगी हाना लाक्तुना लेरंबा मैतै मितै इसिनलाव सिंगी डेलीगेट टीम नसु इगी खोंगोल लीबा लाक्लिबा पांगल सिंगी डेलीगेट टीम सिंगबु रिसेप्शन तौबगा लोइनना हरा होरा वरी सानरबा मतुंग मार्च की तांग 13 बांग्लादेश थादोकलगा मणिपुर की दमा खोंगसलके मखाताना बांग्लादेश पांगल सिंगे पाउ फाउनदुना सही अदुमकी हाइबदी कुमजा 2019 की डिसेंबर 19 अमदी 22 दा नुमिन निनी सुबना इम्फाल की सिटी कन्वेंशन दा अनिरक सुबा इंटरनेशनल पांगल कन्वेंशन पांगथोकी थारोमदु यावनुबगीदमा बांग्लादेश तगी मियोय 13 साबा डेलीगेट टीम अमा कासार की मियोय 9 साबा डेलीगेट टीम अमा अमदी जिरीबामदगी मियोय 9 साबा डेलीगेट टीम सिंग लाक्तुना कन्वेंशन अदु सरुक याकी अदुबु त्रिपुरा की ओइनदी इलेक्शन लाइकिबा मरमना लाक्पा ngamkhide anirak suba convention aduda manipur ki chief minister nongthombam biren manipur ki ningthau leishamba sana jawba khurai SC की MLA hojikna minister oikraba L Susindro Mayangphal SC की MLA Robindro Wangoi SC की MLA Lukhoi Wabagai SC की MLA MD Fazur Rahim Jiribam SC की MLA Asabuddin Jamiatul Ulama की president Al-Haz Maulana Said Ahmad Kuki INP की president Khaimang Songoi All Manipur United Club Organization Amuko की president Phairojam Nandoluang Jeliangrong Union की president Amu Kamai Herikon की president Ratan Singba Maruiba Lusingba Kaya Yauraga Tharomatu Pangthoki Ani Suba convention aduda Laukiba Singthabi Abu Rep Kharati Manipur University Amadi Higher Education da Manipur gi mapanda choijanin khundakraba Bangladesh Assam Tripura na singba mafam singdi lakpa mahiro singi damak reservation tawbinanaba laigak ta haijaba mapanda gi lakpa mitai maitai amadi pangal singna lainanaba Imphal da akhanaba guest house ama sabinaba laigak ta taksanba sahi ani khudingi international pangal convention pangthokpa haiber singba warep sing lawbuga loinana cultural relationship phaglanba education relation phaglanba haibana singbusu upna khanaki Manipur gi mapanda gi convention yawba lakhiba delegate singbu ikai khumnabu utpoina chief minister N Biren Imphal hotel da saglen ama sinbiki makha tarakpada Jamiatul Ulama head office Jamiatul Ulama Kwakta branch Darul Uloom Markaz Lilong Bare Jami Masjid Pauna Kaithel All Manipur Muslim Mighty Pangal Welfare Association Ampuana Singba Lup Singnasu Delegate Singbo Saklen Chinduna Nungsi Mari Sagat Minaki Loinana Jiribamdagi MLA Asabuddin
Gulabadinasu Gulabadi Leba Amukoki President SM Zalalgi Yum the Sagden Namasinbiki Masitanatana Yamna Nungairibadi Convention Yawbalak Liba Mapangi Delegate Singbu State Guest Ni Haina Manipur Government Gimaiki Laptoki Bagalona Makoi Wungak Senabagamak Security Arrange to BK Asumna Delegate Sing Numit Tarani Rom Manipur da State Guest Oina Leramlaga Kumja 2019 gi December Kuntraga Mathoida Manipur Tadoktuna Maram Dam Sing the Handaki Makha tana Leptana Amukoki President SM Zalanga Pau Ponotuna Handaki Ahumlak Suba Convention Asisu Mapung Pana Bangladesh ki Laimak the Pangthok Pangam Kibane Matang Sida Convention Asibu Maru Hunkiba All Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee Amuko Karamno Wiraki Haibiki Matangda Nentakna Neba Matautari Yelhongway de Gihuna Manipur ki Luru Rapatan Pamsingda Pangal Singna Hakting Thaudang Lodun Laki Adubu organization amagi platform dadi kumja 1937 adwai dekini haibi yai Manipur Pangal gi ahan organization asi Manipuri Muslim Students Conference kauba civil society organization ama kumja 1937 da linki matamdu da ningthau Bodha Chandra da Pangal singi reservation gi matang da si iduna khangan ki balaiki amadi ningthau nasu darbar da khanana ba baton dor ki basu laiki masigi matung Pangal singi ani suba CSO oina kumja 1970 ga 8 da all Manipur Muslim Educational and Cultural Organization MSCO ko bolu amalinki MSCO nasu Manipur gi su kaya da asobu thodong lorki masigi matung kumja 1980 ga 8 IT ga 9 yorok padadi Pangal gi organization khara lairle adubu yamna kan activity oikite masigi matung kumja 1990 ga 1 1990 ga 2 adwaida CSO khara safong laki adubu matam khara toram laga lepki kumja 1990 ga 3 ga matung dadi all Manipur Muslim Maitai Pangal Welfare Association Ampua Manipur Muslim Minorities Development Committee MMMDC Islamic Cultural and Research Association ICRA Islamic Development Council IDC Manipur Muslim Maitai Pangal Historical Society MMHS Manipur University Muslim Students Union MAMSU Democratic Students Union Manipur Daishu All Manipur Islamic Students Union Amishu Amadi All Manipur Muslim Youth and Students Union Amaishu na singba mapangan kalaba lupsing sa fonglaki matamgi awan ba matungina mahiroi lupsing amadi youth singi lupsing amatu ina punsinanaba SM Zalal na yamna kan hunaraki amadi madugi mahayoina Amishu Amaishu amadi Daishu ahum masi punsilaga kumja 1996 da All Manipur Muslim Youth and Students Organization Amisho ko ba apex body am siamke lup ahum asina apex body woibada mapung phadabana kumja 1996 ki September October adwaida Pangal singi CSO sing amato ina punsinabagi waklon amasu SM Zalana puthoraktuna masigi matangda kayarak hanna khanaraba matungda haiba Pangal apex body asi semna widamak amadi meeting kaunabagidama kumja 1996 ki September 8 da SM Zalal masana unofficial oiba mifam ama sinduna convener organization ani khanki makoi sing adudi ahanbada All Manipur Muslim Youth and Students Organization Amisho amadi ani shubada Pangal nupi khaktagi woiba lup Tanglaipak Muslim Chanura Development Committee anina kumja 1996 ki October 10 ga tareta Imphal East ki hata da leiba Faiza High School da official oiba meeting ama pangthoki mifam aduda ad hoc committee ama semlaga ad hoc committee asina amuk golapati de leiba Leading Light Academy ki ground mifam amamuk kauduna semgodoriba apex body asigi maming thona na ba khanake magi apamba maming sing puhanara khiba adugi manung channa Ghana Priya Women's College miyamna GP Women College haina khangnariba college asigi English department da lecturer oina leiba Oza Wahidur Rahmana All Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee amuko haiba maming asi pukhalake ming asi thonbada mipung khudimak mod amatoni yanaki ming tholaba matung amuko asi ad hoc committee amoina amkhara thabak tawraba matungda kumja 1997 ki February 13 amuko ki ad hoc committee asimangna sinduna GB Women College da public convention ama pangthoki amadi numin asimaktada sanaba yaraba permanent apex body amoina maya Imphal dagi Maulana Abdus Salam na hanba president woiduna Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee amukok safonglaki adubu lup asina samaj kidamak mating thokna thabak kaya toramlabasu kumja 2002 2003 adwaida mathau tawdraba difang oiraba organization amoina leirki thaudo odu nuaitabati SM Zalal na Pune dagi halaklaga mamangda apex body amu woinaba hona kiba aduga sa manana makok dagi horaga honaki loinana masamangna vice president amadi secretary gi charge buduna kumja 2003 dagi kumja 2006 phauba mating leiba organization amu woina samaj ki yaifana ba thodang sing lorki kumja 2006 ki August 10 da Imphal leiba Koki Inpi da ahumlak suba annual general conference pangthotuna makha tana miyam gi thodang sing lorki adu balaibak thibadi kumja 2007 dagi kumja 2010 adwai phauba organization asida aina thingkraba lal
ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯝꯂꯒ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯖꯂꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯒꯥꯏ ꯌꯨꯝꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃौलाना ꯑꯇꯥꯎ ꯔꯍꯃꯥꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2013ꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯔꯦ ꯖꯥꯃꯦ ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯝꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯖꯂꯥꯜ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2013ꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 11 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯊꯧꯒꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 11ꯗ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯖꯂꯥꯜꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯛꯀꯤ ꯊꯧꯒꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯍꯪꯕꯗ ꯖꯂꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗे ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯕꯔꯊꯗे ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗे ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯂꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯖꯨꯕꯂꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯤꯚꯤल ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ CSOꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯞ 215 ꯔꯣꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 24 ꯑꯃꯗꯤ 25ꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦशꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ इंटरनेशनल पांगन कन्वेंशन असिगी मतंगदा अमुक लाक्चरबदा हाइरिबा कन्वेंशन असी यावनबगीदमक मणिपुरदगी मियोय 95 साबा टीम अमा कुंजा 2022 गी डिसेंबर 19 गी अयुक पुंग 9:10 ताबदा इम्फाल ईस्ट की मनुंग चन्ना लेबा हतागोलापदीदगी बस अमु तोंगदुना चलगा निमिट अदुगी नुंगतिन पुंग 1:95 रोम चटपा अद्वाइदा खोंगसांग रेलवे स्टेशन थुंगी मरकसिदा ख्वाइदगी थमोय सोपो थौदोक अमना निमिट अदुमक्तदा यारिपोक टॉप चिंथादा लेबा थंबालनो हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोसिंगना एनुअल स्टडी टूर चटपदा ओल कसार रोड की खौपुम पुलिस स्टेशन कोनबा जोजान टेक तुबुंग स्कूल असिगी महिरोय नुपी मचा खगदा तोंगबा बस रजिस्ट्रेशन नंबर MN01 2112 असी एक्सीडेंट थोकपदगी नौरिबा महिरोय नुपी मचा कयागी थवाई मांगखिबा अमदी अशोक पन्नंखिबगी पाउ ताबदा खोंचर अदुदा सरुक यारिबा अखोय खुदिमकी थमोयदा हम थेंगना नुंगाइतबा फाउनकी इचल सिंग अदुगी थवाइना मपुगी लेकोलदा इंगना चिंगना लेरुबा ओइरसनु हाइनसु चैनल असिगी माइकैदगी थौनिजरी नुंगथल पुंग 2:90 चटपदा अगरतलागीदमक खोंगसांग रेलवे स्टेशन दगी ट्रेन तोंकी ट्रेन तोंगद्रिङै मांगोइना अमुककी प्रेसिडेंट SM जलालना खोंचर असिगी मतंगदा अखोयगी पाउमुइदा असुमना फोंदोरकी हौखिबा मतम खरगी ममांग हाइबदि सही खरगी ममांगदगी हौना लिसांग सितना चथरकपा अखोयगी पांगन सिंगी ओइबा इगी खोंगुल लीबा सिगी खोंगचतकी सरुक अमोइना हंदक डिसेंबर की तांग 23 अमसुंग 25 दा बांग्लादेश की आदमपुर हाइबा मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट सिलेट डिवीजन की मनुंग चनबा मफम अदुदा पांगथोक जगदोरिबा इंटरनेशनल पांगन कन्वेंशन अदो सरुक याननबगीदमक्ता मणिपुरदगी अहाकना लुचिंगजबा ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमदी अखोय मणिपुर की पांगन की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुनमक्की ओइबा अपुनबा मिहुत कांगबु अमा अखोय इम्फाल थादोगा लाकपना हौजे हौजे खोंगसांग KGPP रेलवे स्टेशन है खंग मफमसिदा हौजे यौरे हाइरिबा खोंगचत असिगिदमक्ता मणिपुर की लेबिरिबा अखोय मियाम तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल लीडर्स अदुगा तोंगान तोंगानबा इंटेलेक्चुअल्स एकेडमिशियंस अखोय पीपल्स अखोय खोंगचत असिबो अखोय कोऑपरेशन पीबीबा सपोर्ट तौबीबा मोरल सपोर्ट तौबीबा पुनमक्पु अखोय इकाई खुमनजबगा लोइनना मयामदा अखोय मतम खरदंग अखोय जर्नी सिगिदमक्ता अखोय बिदाई निजरी लोइना जर्नी सिगिदमक्ता मयामना विश पीबियो लोइना अखोय जर्नी से फजना मपुंग फाबा माइ पाक जर्नी अमा वहन बिसनु हाइबा मफम से अखोय पुनमक्पु सेमबीबा लाख मपु माकी मफम द सखोय मसी वफम थमजरी लोइना खोंगचत असिना अखोय मणिपुर की लेरिबा इचिलिनाव कालुप मयाम की लेरिबा हौजे हौजे की सिचुएशन असिदा नुंगसिनबा अमतोयबा सक्तम अदुगा अखोयगी अमना अमगी डिग्निटी अमना अमबगी कल्चर आइडेंटिटी रेस्पेक्ट तौनबा अदुगी सक्तमदा हेन्ना चौबा होंगबा मा इथिलबा पिरकपा गंबसु ओइसनो लोइना अखोयगी मालेमदा लेरिबा अखोयगी चोइजाइना खरबा अखोय पांगन खक्ता नतना अखोयगी मणिपुरी सिंग तोंगान तोंगान मफमदा चोइजाइना लेखरबा मयाम से मसिदा अखोय नुंसी चानबा अमतोयबा अमसुंग अखोय पुन्ने हिंमिनबा हाइबदुगी वाखल अमसुंग अखोयगी फिलोसॉफी से मसी पुनमक्ता अखोयना मपुंग फाना संदोकजगे हाइना अखोयगी चलिबा टिमना अखोय खंजरिबा वाखल सिसु मपुंग फान बिबो ओइसनु हाइ वाफम खरसी थमजरी लोइनाना अखोय मखा तारकपदसु अखोयगी इंटरनेशनल की थाकता अखोयगी पांगन सिंगी कन्वेंशन अखोय चथजगनी हंदक बांग्लादेश ता तौरिबसे सही अहुंगी मतुंगदा पांगथोकपा हाइना ममांगी अखोय
इम्फाल सिटी कन्वेंशन सेंटर मणिपुर की इकाई खुमनजरब चीफ मिनिस्टर श्री नोंथोम्बम बीरेन सिंहाना अथोइबा मिथुंगलेन ओइबिरगा पांथोखिबा मिफमदुदा लेपनाखिबदुगी मतुंगिना पांथोकजगदोरिबनी मसिगे मतुंगदा अखोइ मखा ताना पांथोकदबा मफम अखोइ अमुक लेपनागनी लोइनना अखोइ चलिबा खोंगचतसिगा मरी लेनबा ins and out लोइनमक डिटेल्स अखोइ इन्फॉर्मेशन मीडिया की थोंगदा अखोइ मतम मतम टाइम टू टाइम सोइदना पिजगनी हाइबा वाफम खरसे थमजबगा लोइनना मणिपुर की मियाम पुनमकता अखोइना अखोइ खोंगचतसिगी अदुंबा याइफमंगोन निजरी अमसुंग विस पिजरी ट्रेन मनुंगदा मणिपुर पांगल की सकनाइरबा सैसक्पा अल्ताफ हुसैन मोहम्मद रफी की सैसिंग अमदी पांगल की टॉप टॉप कल्चर की सैसक्सिंग सक्तुना चाक चादबगी तुसोनरबा डेलीगेट्स की थमोय मकालाम हनकी leitana tido laiman sanba taibang misu laiman salli laiman busallaba hatsang dubu ahal haina kaunai do ahal haina kaunai do Hazrat ibungo nungsiba umat ki damak lak lamba Hazrat ibungo nungsiba umat ki damak lak lamba aying bathamoy gi wakhalna islam ki phiran yung lambam kaw baya de ko wakhal se ai khoi gi nabi nungsiba kaw baya de ko wakhal se ai khoi gi nabi nungsiba ai khoi gi nabi nungsiba नुमिन अदुगी नुमिदांग पुंग 10 मिनट कुंथ्राग मरी तारक पदाइदा अखोइ त्रिपुरा की कोनुंग अगरतला योरे डेलीगेट अयामबना युमदगी चाक चानारक्तबना चराम चदन बगुम तोरम बादु नुमिदांग की पुंग 13 मखाई ताबदा त्रिपुरा स्टेट हज कमिटी की हज भवनदा चाक चाकी अमदी भवन असिमक्तदा हिंग यारिके मथंगी नुमित डिसेंबर 22 की अयुक पुंग 8 तावदा त्रिपुरा दा लैबा बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन दा वीजा की दमक अप्लाई तोरमलगा पुंग 13 मखाइदा त्रिपुरा की कमलपुर दा बस अम तोंगदुना चटखी अदुबु कमलपुर खोंगचर अदुदा अमुको की प्रेसिडेंट एसएम जलाल अमदी लुप असिगी थौमी रिजाउल करीम बि याउखिदे मखोइदी वीजा की दमक हाई कमीशन दा अथेंग फावब गाइदुना लेहोकी नुंगतिल पुंग 1 मिनट 10 चटपदा कमलपुर यौरे मफम अदुगी पांगल सिंगना मणिपुर की लागलिबा डेलीगेट सिंगी चाक सिलम के मयामसु त्रिपुरा पांगल सिंह उबदा मैथोंग मकालामनकी मसिदा नतना पांगल खुल तरुखक लैबा अमदी बोतर ओइना पुन्ना मियोय लिसिंग मरी चौंगारोम लैबा त्रिपुरा की पांगल सिंह की मतेंग पांगदुना अमोखो की वाइस प्रेसिडेंट रेजिया सहानी अमदी उमदो की प्रेसिडेंट अनवारी नूरजहान सिंह बनुपी के याउसिंदुना चाक इंजांग थांगदोरखिबा अदुना अखोई की मसेल की मरक्ता अमुक हेना नुंसी मरी सिसिलन के डिसेंबर 19 दा मयाम अयुंग ngata hoganai amadi Bangladesh border lansan nabagi damak thorang tawnai pung 8 minute 95 adwaidagi immigration office da passport checking hauraga nungthil pung ama makhai adwai loisili amadi Bangladesh check post da border security force BSF na check tawraga Bangladesh border lansin ki so should take time for 30 days
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤ ꯎꯕꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯙꯣꯂꯥꯏ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯕ ꯎꯔꯣꯛ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯕꯗꯨꯅꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯃꯅꯨꯡ ꯌꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯏꯆꯦ ꯍꯃꯤꯗꯥꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯗ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯅꯪꯅꯅꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯌꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡ ꯎꯕꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯕꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯒ ꯂꯦꯡꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯒꯨꯜ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕ ꯔꯖꯅꯤꯒꯟꯙꯥ ꯀꯧꯕ ꯂꯩꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯣꯁꯁꯨ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ पुनः लेपगा फोटो सेशन अमता तौस प्रेसिडेंट यावरागा अमता फोटो या मफम अदुदा सेक्यूरिटी चेक तौरब मतुंग नुंगथिल पुंग 3:90 अदवाइदा बांग्लादेश की मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा आदमपुर थुंकी अमदी अखोइना लैगदबा युमसिंगसु मांगजौनना सिनबीदुना कांगलुप खाइदोक्तुना युम पोथाना पोथानकी दिसंबर 12 की अयुक पुंग 10 मखाय अदवाइदा प्री कन्वेंशन मीट यावनबगीदमक मणिपुरी कल्चरल कॉम्प्लेक्स लागनकी प्री कन्वेंशन मीट मणिपुर चैप्टर असम चैप्टर त्रिपुरा चैप्टर अमदी अरोइबदा बांग्लादेश चैप्टर पांगथोकी लोइनना थौरमगी अरोइबदा मणिपुर असम त्रिपुरा अमदी बांग्लादेश की महिरोइ लुसिंगबसिंगना इंटरेक्शन प्रोग्राम से पांगथोकी प्रोग्राम लोसिनबदा नुमिदांग पुंग 10:45 मुक तारे मणिपुर की चाक चाबगी मतमगा मफमदुगी चाक चाबगी मतमगदी याम खेनरे मफमदुदा नोमदा चाक अहुमलक चाइ हाइबदी अयुक पुंग 10 अदवाइदा चरा वानबा हाइना सा ngaga loinana mamal tangba chak hawga loinana chai aduga nungtil pung ama adwaidana ayuk ki chak chai mathel suyami chicken fish amadi hawaina singbana nunti gi mathel oiraga saraki amadi numidangina pung 9:10 adwaida chak chai international pangal convention ase nasidagi akhoi haunabi matungina akhoi haure ado convention gi akhoi gi hana thamjaba program gi saruk oina pre convention colloquium haidana akhoi adugi program adu nasidagi akhoi haujare ahanba colloquium gi ahanba chapter asi akhoi manipur gi chapter ni manipur gi chapter da maru oina akhoi panelist taraga humdoi na punna saruk yadana akhoi gi moderator yauna akhoi yamna kupna manipur gi pangan singna akhoi थेंगनरिबा समस्यासिंग मणिपुर की पांगन की लैरिबा कल्चरल रियलिटीज सिंग मणिपुर की पांगन की लैरिबा हिस्टोरिकल रियलिटीज सिंग यामना फजना कोई ngasi खन्नगरे लोइनना कन्वेंशन दा अखोई वारेप ओइना लौननबगी अदुंबा प्रपोजल कयासु ngasi अखोई मणिपुर की चैप्टर दा यामना फजना अखोई मसी थमनगरे मखा तारकपदा हौजे हौजे अखोई असम की अमसुंग त्रिपुरा की चैप्टर अखोई पांगथोकली असम दा अखोई पांगन आइडेंटिटी की मतंगदा लैरिबा चैलेंजेस सिंग अदुगा पांगन की लैरिबा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पॉलिटिकल कंडीशन लैरिबा इश्यूज मैम से मसी यामना फजना वन बाय वन माइनटली अखोई असम दगी लेंबिरकलिबा अखोई डेलीगेट सिंग मरक्तगी रिसोर्स पर्सन सिंग पैनलिस्ट सिंग यामना फजना मरिक चुमना थंबीरी लोइना त्रिपुरा लेबा अखोई पांगन सिंग की ओइबा सबसाबा अदुंबा सक्तम अदुसु अखोई होजिक खना नैनबसिदा यामना मेक सेंगना अखोई उबो फंगगनी मसिदगी अखोई कन्वेंशन हयंग पांथोकदोरिबा मपुंग ओइबा कन्वेंशन की सरुकसिदा अखोई यामना कंक्रीट ओइबा यामना रिमार्केबल ओइबा अदुंबा वारेप खरदी सुंसोय सोयदना थोरकलगनी हाइबगा अखोई असेपा थाजबा लै अदुगा मरुओइना हंदकी कन्वेंशन सिदा अखोई मरुओइना थमजरिबा मरुओइबा मोटो हाइबा तारे मरुओइबा थीमदी अखोई मालेम की थाकता अखोई पांगन सिंग असे पुल्लसी
aduga malemgi thakta manipuri sing pullasi haiba masigi thimmasini ana malemgi thakta khoigi pangan sing punbasina akhoi manipuri jati se masi mapangan kangkhalan bada madugi saruk ama oina yamna achouba contribution pibo oira sanu haiba adugi wis aduga loinana malemgi thakta lariba manipuri ichilina punamakta convention gi akhoi tangkak siga loinana convention gi thim siga loinana punamakta ichilina oibagi fraternity gi solidarity gi adumba message atu thamjari loinana akhoi gi pangan singi mahausa dagi leijarakpa akhoi gi top saktang chingado ngak selaga thamnanabagi amasung madu manghandana thamnanabagi akhoi gi indigenous ki oiba sapchaba akhoi gi characteristic sing aduda yauriba adumba machak sing ado akhoi yamna phajana promote taunanaba preserve taunanaba andaki convention sida henna maru oina emphasis pigani haiba afam sisu mayamda thamjage loinana manipur da leibiriba ichilinaw khudingmakka akhoi amatta oira nungsi chanana tungi oiba akhoi apunba manipur ama semgat sagatbagi wakhalonda akhoi pangan khunaina yamna singthaningai oiba adumba contribution piba ngamnanaba madugi wakhal dusu handaki convention sina achatpa firep lawinagani haibagi wafam sisu thamjari December 15 aikoina chalibadugi maroiba thorom ahumlak suba International Pangal Convention nomine aikoi khudimak ayu nganna hoganai masa masagi leijabi thana fajaraba fizol sing set saduna pangal singi puarida sanagi mayekni iduna lehoragadaba convention gi damak thorang tongnaki ayuk pung 13 dagi program haudrikandadi mi yamna uramde adubu program haugadaba minute khara kakta ngairaba kandadi mi na krik innaba haurakle sililangliba volunteer sing da hangbada hol aduda chaukri lising ahumuk thai adubu chandre hojik chaukri loba chalhangi hairaki program gi mi lising ahum mari na thakpada natana numit 10 nirom aikoina leirambaduda nunti gi thaklibi ising bottle aduda third international pangal convention thaduna tongana singlaba bottle sing amadi chana thaknaba gedam honariba sing adu ubada aikoi gi thamoida apenwa poksaki hiram sigi matangda all manipur muslim organizations coordinating committee amukoki IPR secretary mukramdagi paudam mataminasi na kaya tana ningthi jana silangi portal sipo koi gi third international pangal convention 2022 ene tharaga pa semila ine bangladesh ki nungsirobai sirinau singna packing phasana tawjari ai dum mayamda bazar ke maran ai international pangal convention 2022 bangladesh ko modi yorakle ai ki to pise hanu pi dom to se international third international pangal convention Maite yumjau natragna pangal yumjau haina khangnaba top gun yaujaba yum asi ngasigi meroladi yamna tangna tokle adubu Bangladesh ki leimaida yamna tangna pangal yumjau amakak lehori hanadi pangal yumjau asi marang kaina lerami hai adubu hojikti loina mangre haiba pangal yumjau asi gi matangda su amukoki IPR secretary mukramdagi paudamum taminasi Molubi Bazar Haiba district sigi manung dalaiba adam portane adam portigi manung dalai bogi pangal gi yum se yum sani mulai sani sigi manung dai ko changi ba yum se ko gi pangal singi oiba pangal yumjau ni sida saraga leiri se pangal yumjau se mafum dadi yam tangi tamam dadi khara leirami hai ado hojiki dum sahor be metuna mung tona kre ado hojik phoba adu gi si ru nga ga thamba yum mo ko changi se hojik ko makha dana ujarake kuje a leiri se pangan yumjau ni but akhoi pangan yumjau si kayen dabida manung da thamaga akhoi chekna round question laga yum se mu sajalli ni jiti I moina makha sum ta tangai leira si am akhoi preserve toraga migi yumjau si preserve toraga manghan danabagi damakta manung da thamaga chekna round question laga sari ni masigi yum se ado mapaldagi dum namjarake ko ising kaida samay ubibra pege yamna puning nungsibase convention numita saruk yakibasingdi alhaz Dr. Muhammad Abdus Sahid Mahagasi Bangladesh pu Pakistan dagi tongan tanabagi damak kumja 1971 gi Bangladesh Liberation War da freedom fighter moina saruk yaruba mathona phaba misak ama oipatanatana Maulvi Bazar phase 4 gi member of parliament MP oina tam taruk lak karak laba amadi mapan suba national parliament ki ruling party da chief whip oina su lermnaba misak amani Mathangda Global University Dhaka gi Vice Chancellor Professor Dr. Anishu Jamal Bangladesh University Dhaka gi Vice Chancellor Professor Dr. Mesbah Kamal Wabaga AC ki Hanaki MLA MD Fazur Rahim Silet John Bangladesh ki Assistant High Commissioner of India
नीरज कुमार जायसवाल, हबीगंज जिला परिषद की चीफ एग्जीक्यूटिव नूरुल इस्लाम, सुनामगंज की सिविल सर्जन डॉक्टर अहमद हुसैन, उप जिला परिषद कमलगंज की चेयरमैन फ्रीडम फाइटर अलहाज प्रोफेसर रफीकुर रहमान, कमलगंज की UNO सिफात उद्दीन, उप जिला परिषद कमलगंज की वाइस चेयरमैन बिल्किस बेगम, ढाका दगी रिटायर्ड कॉलोनल साले अहमद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ढाका की एडवोकेट डॉक्टर मुंशी शाहजहान, मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एडवोकेट ASM आजादुर रहमान, लिलोंग हाउरेबी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सईद रहीजुद्दीन, मणिपुरी मुस्लिम पांगल कम्युनिटी ऑफ बांग्लादेश की एडवाइजर सिंह मथंगसिना नूरुल इस्लाम, अब्दुल मजीद चौधरी, अब्दुल वाहिद अमदी लुप असीमकी प्रेसिडेंट अब्दुल मतिन्नी, श्री मंगल गवर्नमेंट कॉलेज की फिजिक्स डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर मुजीबुर रहमान, SR कॉलेज सिलचर असम की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अबुल खैर चौधरी, कमलगंज पुलिस स्टेशन की OC संजय चक्रवर्ती, कमलगंज हेल्थ कॉम्प्लेक्स की रिटायर्ड UH एंड द FPO डॉक्टर कयूमुद्दीन, वतनतना सोनाली बैंक की सीनियर प्रिंसिपल ऑफिसर वैरम्बा अब्दुल समद, अमुको की प्रेसिडेंट SM जलाल, यूनाइटेड मणिपुर मुस्लिम वुमेन्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उमदो की प्रेसिडेंट अनवारी नूरजहान, अमदी आदमपुर यूनियन परिषद की एक्टिंग चेयरमैन वैबग लोइनना पैनल चेयरमैन सु वैरिबी गुलनहार बेगम बेनीना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह वैके। কমলগঞ্জ আমার নির্বাচনী এলাকা, এই এলাকা আজকে 3rd ইন্টারন্যাশনাল পাঙ্গাল কনভেনশন 2022, এই যে মুসলমান সম্প্রদায় যারা মণিপুরীদের আছেন তাদেরকে পাঙ্গাল বলা হয় এবং আমার গবেষণায় পাঙ্গালদের কথা বলা আছে, যদিও এই বইটা আমার সাথে আজকে আনার সুযোগ হয় নাই। এই কনভেনশন যারা অর্গানাইজ করেছেন মণিপুরি মুসলিম পাঙ্গাল কমিউনিটি অফ বাংলাদেশ, এটা আমাদের জন্য একটা বড় গর্বের বিষয়, আনন্দের বিষয়। এরকম একটি জাতি সাথে একত্রে বসে কথা বলার সুযোগ পাওয়া অনেক সময় হয় না। তো সেই উপলক্ষে আজকে এই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। আমি ইংরেজিতে বলবো না বাংলায় বলে যাব? বাংলা আমাদের সবাই কিন্তু বাংলা বোঝেন, ইংরেজি মিক্স করবো। আচ্ছা, মাঝে মাঝে ইংলিশ। আজকে ক্রিসমাস তো এসে কিছু বলাও যায় কিছু। So I am very much privileged person to be here, that as a chief guest. I am not guest, but I am the representative of this community and also the constituency 238, Mulirwandar 4 parliamentary constituency. You know, in India there is the Lok Sabha, who are responsible for legislative issues for the countries. Same Bangladesh is also Bangladesh Parliament, which is called Jatiyo Sangsad, is responsible for making legislations in the parliament, which is the act of the parliament, and by which the country is governed lawfully. So all the distinguished guests from the different areas, if I mention all the names, then it will take a lot of time. So I want to minimize my speech by giving the few minutes, as well as I am really sorry and beg pardon to you all. I could not education and plus research fellow all the way, and people about the advocate Shadan Sahib, High Court se kalke আপনাদের কি বলে একজনের সাথে আমার একসাথে কথা বলে আমরা বাইরে আসছি মিটিং থেকে, and most others, legislative assembly member from Manipur and other guests from Manipur. Really, today Kamalganj is very much proudful that an international seminar is going to be held, and already we are in this seminar. We can exchange our views, we can share ourselves, our culture, our community's identification, our life and our economy, and the sharing with the two sovereign country like India and Bangladesh. You know, India is our best friend. Those who contributed for the cause of our war of liberation. আমাদের যুদ্ধের সময়, লিবারেশনের সময়, আমাদের স্বাধীনতার সময় ভারতের সরকার, তৎকালীন সময় জনগণ এবং ভারতবাসী সরকার সবাই মিলে আমাদেরকে যে সহযোগিতা করেছেন। আমি ভারতে তখন ছিলাম। I was a freedom fighter. I was then in India for about 8+ months, coming and going to India, Bangladesh, and pushing so many things, how to condemn the old Pakistani soldiers
who tortured or their atrocity was so high. They are very much free like anything, any other citizen of the country. They will not be think like compartmentally that they are minorities, they are majorities. So it is really the contribution of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, who has done all these things on behalf of his father, founding father of National Sangomsumbam Sheikh Mujibur Rahman. So now I am trying to beg leave from you. এখানে ভদ্র মহিলারা আছেন, এরা অনেকেই এখানে আমাদের উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বিলকিস বেগম আছেন, she is from this community, she is leading উপজেলা as a representative of the local government system. So you can say that in Bangladesh all the communities are very much independent for their own culture, their habitat and everything is confirmed here. No question of any landscape or other, they will go other or somewhere else. So because of that, today I am really proudful for this occasion that they have invited me as guest here, and with all other guests, it is our similar correction that we are here together. So now, thank you all, and I am trying to beg leave now, and I hope I'll be with you after some time again. Mr. Nurul Islam, former principal of the college, who was my colleague too. What is that? Anujuman Sheikh, এখানে আছেন। আমরা সবাই একে অপরের খুবই বন্ধুপর, ভাই, ছোট ভাই, বড় ভাই, যে হয় না কেন, আমরা কিন্তু আমাদের সম্পৃক্ত আছে। আমি দুঃখিত যে আপনাদের অনেক বাড়িতে গিয়ে আমরা আঙ্গুপো খাইতে পারি না, এই খাইতে পারি না, এই খাইতে পারি না, আর অনেক কিছু আছে মণিপুরি ভাষায় খাবার, মজার মজার খাবার আছে। বাজিকে আঙ্গুপোই বলে না, বাজি সবজি ইয়াং থাকবা আছে, আছে অনেক কিছু আছে। আগামী দিনে ওই ছাত্র আছে আমাদের, দাওয়াতও দেয় না, কয় এটা আছে ওইটা আছে, খাওয়ায় তো স্বাদ দেখতে পাই, টক না জাল না মিষ্টি। তো দেখা যাক, ওই ইনশাল্লাহর মধ্যে থাকবো আর কি, দেখা যাক। আল্লাহ ভরসা, মুরব্বীরা যারা আছেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমার ত্রুটি থাকতে পারে, আমার না ফল্ট থাকতে পারে, আমি আপনাদেরই সন্তান, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন আপনাদের সেবা করে মরতে পারি। আমি এ পর্যন্ত পার্লামেন্ট without any break for 6 times. Now I am continuing my parliamentary seat in the parliament for last 32 years without break. And so many Indian parliament members, they said and asked me, how is possible? You have so many members in the parliament, say Bajpayee, say Pranab Mukherjee, say this, that. They are continuous member of parliament. So I am trying to be member. Again, I don't know because my party is there. That some party, if they nominate me to get my nomination from my party, our party is very difficult. And so many people are interested to get the nomination. It's a very difficult subject. First division, plus, A plus, B plus হওয়া কি আছে না বুঝুন, এগুলা খুব কঠিন জিনিস। আপনারা দোয়া করবেন আমি যেন কমলগঞ্জবাসী, শ্রীমঙ্গলবাসী বাংলাদেশের মানুষের সেবা করতে পারি। সবাই ভালো থাকুন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক বাংলার সম্প্রদায়। ত্রিপুরা যে লাখি নোয়া এতে বলে রেখেছে বাংলাদেশকে এইটা আমি জানতাম না। আমি গত মাস and yesterday there was a foot march of Rajiv Gandhi. এই মাঠে আজকে আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন, আমি দেখছি যতদূর চোখ যাচ্ছে অনেক অংশগ্রহণকারী আপনারা এসছেন। আমাদের ভাইরা যেমন এসছে, এ ব্যাপারে গবেষণা চলছে। যোদ্ধারা, মণিপুরী শহীদরা সহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমি জানি ছিলেন প্রত্যেক, আমি তাদের নাম পেয়ে, জমির উদ্দিন তারা ছিলেন, তারা হয়তো আজকে আর আমাদের মধ্যে নাই, একজন আছেন। তালিকা করে সেই তালিকার মধ্যে the Pangals are a minority. You have been able to keep your cultural heritage afloat and with pride, with sufficient vigor. আপনারা বাংলাদেশে, মণিপুরি, of South Asia and of the world in general
So I know some of the issues that crop up maybe gradually, but it creates substantial problem at a later stage. Convention phawgi khongchat ado ngasi akhoi mangda ngasi miyamna ubiriba Bangladesh ki nuksi jaraba isilinaw sinasina maru oina Manipuri Muslim Convention ki thudala lawba hawna lobirakanda inana akhoi tongan hannaman gyana Sama-sama tonganda mathubi damak akhoi Saudi Arab ka lay London da lay khaba United States of America program gi nungthil pung 2 minute tara tabada ayuki chaklen chaki aduga numidang gi pung 8 khara helakpada mapung oiba thoram loisilaga makhata na cultural program jo pangthoki convention aduda pangal singi nomagi mami samlakliba culture sing yokhana ba pandamda Pangal Research Institute lingba manipuri lon bo hena chawkhalana ba pangal singna chawbo thodang loba malem gi thakta mahi masin gi lamda culture amadi economy da mateng pinaba kanglop khudimak pullaga manipuri singbu kananabagi damak punna thawang lominaba amadi international pangal unity ipu ko lup amasu semba haibana singba warep sing loki ngasi Bangladesh ki Adampur gi Kadnigaw haiba asige mafam chida hawje akhoina lepcheri ba mafam chida akhoi pangthokpa ahumlak suba Pangal Convention na akhoi warep ahum khak lawi ahan bada akhoi gi international level da akhoi gi pangan singi oina pangthokpa convention se sahi ahum khuding gi pangthokpa haina lepnaramani hanadi adu ngasi gi asidagi akhoi sahi ahum si matam sangmalli haidana akhoi sahi ani khuding gi pangthokpa haina lepnai aduga mathang pangthokadoriba mafam asi akhoi Assam gi Kasar district ki manung chanba mafam amada pangthokpa haina lepnare ani suba amana malem gi thakta manipuri lon se masi kannanabagi damakta akhoi pangan singna yam achauba thodang ama akhoi lowgadabani amasung madugi damakta akhoi akhakpa leitana honagadabani akhoi khudingmak lon tamgadabani lon yokhatgadabani amasung lon gi damakta akhoi chapchana akhoi thengnagadabani haiba sigi firep ama lawi aduga ahum subada akhoi gi manggraba puari manggraba akhoi gi adugumba culture masi akhoi amuk hanne hingal hananabagi chapchaba akhoi firep ama lawi masiga iroinana akhoi Pangal Research Institute haiba adugumba posagama akhoi institute ama linkhatnabagi damakta ngasi convention na firep lawre asiga loinana malem gi thakta leriba akhoi gi pangan singa se mahima sing tambagi lamda amasung culture gi maramda loinana tongan ba economy gi maramda akhoi tengbang pinaba haiba sigi firep amasu akhoi lawi loinana akhoi leiriba ichilina oiba akhoi kanglu khuding makka akhoi sapchana nungsi chanana akhoi manipuri singbu kannanabagi damakta akhoi pangan singna asiatpa firep amaga loinana thabak tawminaba haiba sigi firep silawe aduga loinana arwaibada asigumba thabak singa se sinnanabagi damakta international level da akhoi pangan singya adumba lup ama seme hariba lup adugi maming international pangan unity haina akhoi maming thonba haina yanare asumba international pangan unity asida akhoi Bangladesh ta leriba akhoi Bangladesh ki adumba tongan ba lup singi oiba apunba Manipuri Muslim Pangan Community of Bangladesh ki mihut sing aduga Manipur dagi pangan singi oiba apunba lup amoriba amokok ki adumba mihut sing loinana akhoi gi Assam dagi su akhoi Assam gi tongan ba lup singi apunba adumba mihut sing aduga Tripura dagi su mihut sing yaur committee sida yawminnaba haidana ngasigi war adumaina lawe program losilakpada convention asubu yawbala kiba Manipur Assam Tripura gi delegate singda akhanaba memento amom piduna ikai khawna burki loinana convention asibu maru hunbi kiba Pangal samaj ki lusingba singamayum jalalda Bangladesh ki Pangal community na lamyan ba haiba mington piduna ikai khawna burki visionary and exceptional leadership for leading the Pangal community to a new height. The Pangal community of Bangladesh appreciates your tremendous contribution and outstanding efforts for the unity of Pangal community across the globe. আমরা এর সাথে সাথে বলতে চাই আমরা we are honoring with the title Lamyanda. Can we have a big round of applause for our honorable leader, today's special guest, F.M. Dalal,
We further honor Lamiyada Israel the district of International Pangal Convention with the title Lamiyada. I repeat, Lamiyada in recognition of his visionary and exceptional leadership for leading the Pangal community to a new height. The Pangal community of Bangladesh appreciates your tremendous contribution and sending a push for the unity of Pangal community across the globe. অতিথি থেকে সৌজন্যে ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল আলী কিং খালেদ হসপিটাল AFSC সৌদি আরব আমরা আজকে কমিটির পক্ষ থেকে ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল আলীকে সবাইকে কথা দেখি আমাদের দেশ গ্রামে Marak thadna kariguma mata nishingjage historical fact hairiba channel asi hena mapung pahannabagi pandamda Imphal gi Sekon ke Ireland da leiba aduga hojikna Merchant Navy gi second officer oina Thoupuriba Merai Mayungi Said Faridna Canon EOS 800D camera ama aduga drone amaga donate tobiragobu channel asi ge maikedi hainingai leitana thagatchari Convention loiraba matungda Bangladesh ki Adampurda mapung ani khundariba maitai amadi pangal singi yumthong changduna thamoigi nusibagi mari sagarki kano Bangladesh ta koi maitai ga pangan ga leiminari si ai hai badana watpa oibana henba ai hainingai sina sini akoi gi nungsi sana basi adu maina nungsina aina hairi sina wanaurani akoi gi mari leina badi adu gi matek nungsina na nai amagi anayekta amagi longkong bada loina siar oina na akoi leiminai haji podi mathang ga ju leiminani amaju thamjari duni Ojana to ina laga akoi gi nungsina basu heli ojaga akoi ga su imalam da Manipur ga su nungsina ba hengani habese akoi gi masing likraba Bangladesh se leiriba pangan khangdi akoi meitei khangdi asi akoi hajik powda imalon imagi Manipuri mabu khallaga akoi yamna nungsi chanana pangan meitei akoi leiminei habese masi ai sengna koi Bangladesh ki leijariba meitei gi maigedi oinati koi sengna leiminei nungsini yase thamje kanglai pakta kari bobjen thambininga kanglai pakta aikhoina leiminari sumaina kanglai pakta su leiminaram gadra haibasi wakhan tawi imalamda Manipurda adumaina lehenningi ada nungsi chanana ichini rausing punna lei phajana lei ipa ipusing isani chasing do haibadu taraga Bangladesh ta leiriba pangan natraga meiteina nungai badu aduki matik nungai jani masi koina ada su adumaina thamni adumaina leining aina leiribu khunda ado pangan ga thangna khundi ado akoidi pi ngai dagi na hauna akoi pangan bodasu akoi ipu ko bu yauri anjing du ada ipan ko bu yauri makoi su lai akoi gi ipu do pungje da me akoi gi ai bu pok babung do sana sulami sana sawa lai kantha mitei gi kantha hai bu ipu do pungje bu lai akoi anang akoi amjut ki mapa khoi lei da samasap akoi gi maba ei pungje ba kali tori hai ba wahai se nakna bu nusina ba se hajik te gi hanana khara bu helama ne ei dikhal koi somgi da hana gi wari ne ei hajik su leibinari ba hei maru leiri mayama mkhoi ga ngasi phauta su ei bo nangna du to du thokti ne hai ba wahai se koi haina de leibinari se haina de ai na khamu bauta ado koi saja sai pe koi ada su school le la me sama sap su ngai tin na me du ba mang tha ba asi lon si nungai tabigi lon si aina khango hoda koi haina de ado asa to ri haji su ada su sumaina nungai na lebi no ba tungda su atai su nungai da khine haibagi wakhan ji koi su adum tham panganga koi siga tariba Bangladesh ta maitai ga yamsana nungsi chanana lei Manipur da su kari gi lei oi leibam toi pangan na leading to ba mukhyamantri oi ba pangan na palam adugi koi na kari no koi na expect to du je pangan ga maitai ga nungsi chanana hingi ma pham du ge du ga crisis o helisi kanagumbana khudong jaba lawbagi political wing mamana changaga okhai khokai bagi do aikoi se su aduni ta udurisi aikoi ga thana ba yada ba pangan ga aikoi ga aduni aikoi na se je hari se ko yam bhajana nungsi chanana hingbai darkar ni Bangladesh se ga di pangan ga maitai ga khut samnadra di kari haina na koi ni hingdurisi ado pangan na su aikoi Islam ni haina togan gro maitai su sana mai nai togan gro ado lon do dikadai sakhi do loan bunung siba ekoina pangan dai koina sacrifice to gibodo mama ngai da adugi poto pangan isina ma suning singam thoi pa pa na suning singam thoi ekoi loan gi tamapta ni Bangladesh ta la na mo oiris madara India na tamme adui poto
लोन द कल्चर द इंडिया की गवर्नमेंट कदम खुद था दे कारण जिन्ना दगी तमरबनी मो जिन्ना ना उर्दू सिना अखोई की राष्ट्र की लोन होगदबनी हाइगिबसे लोन द सोंगर दिमी याम सोंगने इंडियन गवर्नमेंट असुक चावरबा कइनो सिगे सेगमेंट ओहनदे माय माय लोन चाखत नमना चापत नम सरकार सिंग पिसलनि अदोइदि इंगना तपना पान ngame लोन से पांगनदे मांग रनत्र मैते दे मांग रदोइदि कोइ नुसिनौसि लेरोय लोन से कोइ की कनेक्ट होइबगी याम चावरो ब्रिज अमनि अदुगी ब्रिज तु मणिपुर दगिसु थेंगना कोइगा सागत मनी लई मैते गिसु पांगन से तोइन पांगन डेलीगेसु सिगेसि का तोइन लेंबिरो कोइ की मैते की इसिनाव लेरिबा ओजा सिंग लेरिबा इंटरनेट लेरि कांग सु बांग्लादेश की पावलोगी रदि कोइ सि नुसि जानाना हिंबा तेजुना असुमना नोंगो नोंगो हौखिबना डिसेंबर 19 की अयुक्ता आइकोई पुन्ना बांग्लादेश थादोकदबा मरमना नुमिसिगी नोंगो वालिंगै हाइबदी डिसेंबर 19 की नुमिदांग वरम पुंग 3 मखाइरम ताबदा बांग्लादेश की मरोइबा मियोइसिंगना सिंदुना फेयरवेल की थौरम पांगथोकी आदमपुर द लैबा तेंताई गाउन रशीदुद्दीन हाई स्कूल द पांगथोकपा अचंबा थौरमदुदा काइनेरमदाई अरोइबा पुंगजा ओइबना मिपुंग कुदिमकी मिलुदा पिरांग इनोट हौनरकी बांग्लादेश की माइकैदगिसु लुंगरी न चिंबा खुदोल सिंग तमलकी अमदी मणिपुर असम त्रिपुरा की डेलीगेट सिंगनसु बांग्लादेश की अहल लमनसिंगदा असंब खुदोल सिंग पीदुना इकाई खुमनकी नुमिदांग पुंग 10 मखाई ताबदा फेयरवेल की थरम लोशन की थरम लोशिलकपदा इंटरनेशनल पांगल यूनिटी इपू कौब लुप अमसु सेमकी लुप असिदा यावरिबा सेंट्रल कोर कमिटी की मियोय सिंगदी मणिपुर की मियोय मरी मखोय सिंग अदुदी एसएम जलाल रिजाउल करीम वहीद अमदी मिराज ने त्रिपुरा दगी मियोय अनि मखोय सिंग अदुदी इस्माइल अमसुंग अंसरुद्दीन ने असम दगी मियोय अनि मखोय सिंग अदुदी मैसुद्दीन अमसुंग सलीम ने अदुगा बांग्लादेश दगिसु मियोय अनि यावरी मखोय सिंग अदुदी अब्दुल मतीन अमदी अनवार हुसैन बाबू ने अरोइबदा सीनियर सिग मैके दगिसु बांग्लादेश द लेहौरिबा पांगल अमदी मैतै चिलिनाव सिंबु तौबिमल खंगु उच्चरी नखोयगी मपाल नाइद्रब थौगलना लागलिबा डेलीगेट सिंग थमोय पेरन खिबा सिगिदमक नखोयना मणिपुर लाकपदसु अइखोयना थौगल ngमजबा पिनबिबो ओइसनु आमीन सुम्मा आमीन पुनोबो थागचरी मथंगी कानरबा वीडियो सिंसु अडोंगी नोटिफिकेशन द मतम चारा यौरकनबगिदमक सब्सक्राइब तौरबा मतुंगदा नाकंदा लेरिबा बेल आइकन अदुबसु ऑन तौबिरमो अडोंगी अपाम खुदिमक कमेंट बॉक्स फोंदोबिरो थैंक यू ऑल।